Musi wa mututia mutuku mutie ula mwanake unatiwe ni thayu kwanza ya kuita muthenyani wayo kiwanzani cha ngali cha Masaku ni wavikia kwithio yumia ukulyo kula kwi enendi vamwe na ateti maikate siasa nini wa kikuu cha mwana wo ona uni mawetakana ni mailete kwithio maine wa ivinda jiani te mavikia kumeta kuwa tongo ina enendi kivathukanio maitu mangethisia ukia kiseliwa chiumbanitio ni umwandikitwa mavo Daniel Mwongela. Maine na kwisila kwi muneni wa musiu mutuku pita ni maelesekana vaina vata wa ateti kwenda kweyose ya nguma na kukona siasa maitumia kikuu cha mwana wo mayenda yumanewe vinda yani ya kumeta na kweyumbanisia chathi cha mathiko kila kivanio kutoyo chumwani tuendete. Na ningu request paikende na issues ya set of scores na kikuu cha mwanake witu nunetiwe na te requesti nikenda tenewe evinda ta family timumasia na mugola wilita na ino ndikatukumeta political platform kwa ando mendo set of scores tabadhali undu betangwani na itu as a family tuneo mwanya nikenda tuthika mwana kiwitu na te request no te wie through media pe ando mainda dictewe as a family ni twa requesti ando ala mainda dictewe through mwana kiwitu matungwa wiani. They are innocent on that level. Nundu manafa formia o yao na maina ita mwana ke ito according to us na nengite ina asiya DCIO no bisi wake oyeko uchunguzi wala wa ile taika angini as a family to request ke natune muwo na alama na muwo yani maitongwa yani uno siana siano Evinda ni unake MCA wa ward ya Machako Central na ulangiri ndongo ya langi mbungeni ya Masaku Nicholas Zioka na ula wanena evindani na watambuka kiwanzani unenga nengerisi ya ukia kisio ni waeleshekana ni mekwiki ya maoranio mailu makwikithikana maundu mauthuku kiwanzani ki ni metha mailungwa nikienda kila umwa akathukuma elainini ulake watengusanisio kana ngana neo na tuyasia kana ni mbanga tutenda ikunika ingiva nikenda wesethia siana situ ila siva kiwanzani siathukumonesa mengwatanio na serikali nikenda kilo mwenu nukisisiana liu masone siana nende asia kana kiko kineke kiene unfortunate na mebia ya ukunikili niyende na ukunikili lakini kineke kie na kwa une mukulia kwa ndai ya tumanenge o time make investigation sio maumi report yo tumanekila kineke kie nemwe be mundu unausukie na kiko chu cha utethesia mwana kyo sikweyo akana otherwise twase sheria ni kwikata ni kwatewa na tuzimine kulelia kindu chunesa ni enende ala meuthukumana mwana usu aitumangethisia ukia kisio kwa musi wa mutuku mutie ndini wa serikali ni natethasia wiyola wayo na serikali ndiza kwetikila andu baake wanzani mayukitana ni lazima serikali ikakwata o mundu ula ukwikata ukukita kwisethia kinene ni chekata ni chaoleka kimwana kiu kineyitie yo kinaabugwa ni mundu manakitete kwitha meamile na serikali yethia andwani mekumiania baki wanzani yamba ukwata omwe na ndatika isio kiosi umwe twewe kinene tuisemba twethia mundu nuni weyani na neza otilwa nandu keka andu manethiwa meona ngusanisi. We are all human beings. Sawa. We are here mtu apate kitu chake. Sawa. Hata kama mtu ni mlevi, I don't siku understand with it. That's on my guy. I was with him there. After that meeting nasikia amejinyonga hapa hata sijaamini mpaka sasa hivi. Sawa. And in heart. Daniel Mwongela, Mutungo TV, kumuva kauntini ya Masaku.